تماشاوان هجان جو واشنگتن ج استودیو دنگ امریکا دم باش ام دیسا به برنامه özgürgün TV دنه و ده برنامه و حتی ده ام چندین راپور دو بینی پیشوا دم باش تماشاوان دلال دنگدان دهویا پارلمان Türkiye'de به پرانی دنگان پیشنیال راکرنا دست ندادن پارلمانتران هات پیشراندن پیشنیال قانون جالی پارتی دستاتر و هات پیشکش کردن پشتی کو سرکمار ترکیه هدف تاوانبار کربو کو باسک PKK یا قدخه کریه و گردای تاوان ترور داخواز دادکرنا پارلمانترین و پارتی کربو پرانیا اندام پارلمان ترکیه دنگ بو پشتوانیا رشنویسا قانونه که دانکو پارتیا دادو گشپه دانیا سر کمار ترکیه پیشکش کری به مرما هلگرتنا مافیا پاراستنه لسر هجماره که اندام پارلمانی وکو پینگاوک بو دادگه کرناوان پارلمان ترکیه اواج 505 اندام پیگدت لجوینا دهی به تنه 536 اندام آماده بون و 348 اندام پارلمانی دنگ به ارینی بو برنویسا قانون دان و 155 اندامان رد کرن. پارتیا گلن دموکراتیک او پشتوانی ماف کردانو که معول نتوال ترکیه دکه دبیجتن اف قانون و اندام وان بکتا آرمانج و اپوزیسیون جناv ببه. Çok sayıda milletvekilinin Hilgirtina mafê parastinê bi vî awayî wê welatê ber bi wergerîna sîstem û dîktatoriyetê dibibe. Pêşniyaza me hebû di derbarî mafê parastinê lê ew qayîl nebûn. Dengdana li ser bernivîsa qanûnî zêdegaviye bi ser destûrê. AKP و سرکمار ترکیه هدف گنهبار دکت کوبال سیاسی پارتیا کارکرین کردستانیه و اودمک دخوازت اندامنوان دادگه بکه. Ben ümit ediyorum. از هیویدارم اف پرسه به آلوزی در باز به و انشاءالله الجوینا پرلمانیا روژا اینه اف پرست نف اجندا پرلمان ترکیه دا نامینه. و خویا دکت جهپا و پارتیا ناسیونالیستا مهپه پشتوانی حولین حکومت ترکیه بکن لیبریاروان او نبو دنگی لرونشتنا دی بدن. Bu iş en geç cuma günü bitmelidir. Divê ev heta roja înê bi dawî bêt û nabe kes bitirsê ji karê wan. Ew pesna terorê didin û perlemanê ditirsînin. Evên hevrekiya dewletê dikin û peyamên sersaxiyê bo terorîstan dişînin. Ew dê buhayê xıyaneta xwe bidin û AKP û CHP wê yek helwest bin. لی همو پرلمانتارین جهپه نل سر هفن گو هندک جوانا دبینن جاره سرکرنا و پرسه بدانان و قانونه که بو هلگرتنا ماف پاراستنه دجی دستور ولاتیه و ماف آزادی رامانان. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gündemine odaklı. از باور ناکم که جه خدا به دانوستاندن سر هلگرتنا مافی پاراستنه گل پروژه قانونه به او آکپل گور برجواندیا خویا سیاسی پیک آنی من اف بوچونه بری نهاجی دیار کریه دوی هلگرتنا مافی پاراستنه هبه لی نل گوری و قانونه او دجی دستوری و دوی آزادیا هزرو بوچونان بهتا پاراستن. پروژه قانون سرکمار ترکیه رجب طیب اردوغانی پیش نیاز کری بو جه مشتومریه کاتنت لکمبونا کمیتا پرلمانی لحفتیا بوری و اگر لروجا اینی اف قانونه هاتا پسند کرن او 138 اندام پرلمانی و بین دارزاندن. خالد فتاح دنگ امریکا. وسبل باجر حسكي روجوا شر النود نابر هزن بشار اسد و آسایش کردی درکتن. لبر اجانس هاوار هزن حکومت سوری ایرو ساعت نهانده ایرش اندام آسایش کرنه و هزن آسایشش برسی واندانه. به انجام شهر ده 5 لشکر حکومت هاتنه کشتون و به دهان لشکرجی بریندار بونه. جدرن خوجیهی رادگیرین که هزن اسد ایرش برن سر سیویلان و 4 همولاتی بریندار کرنه لدو جوان جان خواه دستانه. پیوندی نابر کردان و رژیم سوری گلک آلوزه و دو ماه نیسان دنجی لقامشلو شهرن گران قومی بون و به دهان سیویل و جمالک شهربان آسایش کردی و YPG جوان پیوچران ده حالت بون کشته. تماشاوان دلال تیوی هبون و اگربست لحلبه ایریشن کومنتوندره لسر باجار افرینه و دردوره و ددومن. دوان ایریشان ده دبرن سیویلتن آرمانج کردن و گلک رونشتوان دبن ترسه ده دیجین. نوچگی خانما امیر مستوب چند رونشتوان افرین را پیوی که جوان ایریشانا زیان دیتنه. پشتی گفن داویج آلیه کومن تندراویین در دوری عفرینه و تو باران کرنا سر هرمه نتباتی لجاده ین عفرینه تدیتن و تفگر سوکی چونو هاتنا ولاتیان کم بویه. ما درس بر درسي فيزياء ما درسي خد برعادي وك حرجار ما دبر جار كمان قذيفة هات ام برترسين ان قذيفة دانج مر ما كان بي وخالد طلاب كي ترسين داربين ام كي دار كان برافن هارن يعني امزوم كانكو طلاب سيز نايشت ام كان دار هاوي
هندر حتى تشكي جوابي امنو كام تين درسي خورتو كاس ناويري وارن معني في قصيفات ترسن جورج نعيدابه مثلا كونزم تێزانین کو ڕۆژانە ناوەندە باژارێ عەفرینێ و ناوچەیەن وێ بە موشکین کاتیوشە هەروەها بە تۆپهاوانان تێ ئەرمانجکردن و زیانەنجانی هەروەها مادی دگهینە ڕۆژەوا وڵاتیان عەفرینی مجاکە نەدی دەربکە زوم دەنگۆت و کولخۆنێ حتی بۆ جیرۆنتمە بۆ بەلوردوانە گشتکین بۆ بەلوردوانە گشتکین الحمدلله خدای را کسی شرعتی نبود مگو چی بوده مجاکە سای صاروخه جكو هات اما كافر دافن ما ام اسلام ام واش عارفين خيره مش خدينا ترسن روزانه حنجت النهج عالی گروپن ایرشکار و تندر خستن جنازین چکداران گرتنا ریاسی تمنیه پنابر و هر وکیوه لگوری فرمانداری یپگه او تنه برسواجه داره تو باران کرنه ددن لی حیانها با آگر بسته با پندن دو دیسا قذیفه خود دوام کردن دیسا آوتن عفرینه یعنی جیفه دی بجیم راستی لنبری و آوتنا هرتم موسا دهندری باجاد و ملت سیویل هدف گرتن و هرتم اشته گل عفرینه هدف گرتن پسیکولوژی اشته شر پسیکولوژی دانا مشاندن اما بین اشته عفرینه اما عفرینه 24 ساعت نظام اشته مدد دم خر راکن اما نظام چی بکن یو امی جوا که اپا که وید بجیم راستی جی پیشتی کو لهنبری و هولدانا پیشتی کو امریکا جی هولدانا که بده نشاندان نده نشاندان ام وی آچق دی بیجن جی کو قذیفه جیتین ام به هدف ما ام ایرش بکن یعنی جبرگا موسا لی میزان لاکن یعنی مال ایرشی ما بکن ام جی هرتم گریده آگربستینه ام با آگربستی و گریدانه کو آگربست لی همو باجار حلب هاتیه اعلان کرن لی تو باران کرنا سیویلان لی باجار عفرینه بردوامه امین امستو جنابند باجار عفرینه دنگ امریکا لیکولینر و زانستین سیاسیین ترک کنفرانسی به ناو سیاتل واشنگتن پیکانی و چند روزنامه‌وان و شیروکاران امریکی‌جا آخفتن کردن کنفرانسی ده مجارا سرکای عالی ترکان پیشگیری امریکا او کدده یپگه و نرازوبین خانی سرزمان لیکولینر و زانستین سیاسیین ترک به ناو سازی سیت کنفرانس کل واشنگتن پیکانین و چند روزنامه‌وان و شیروکاران امریکی‌جا آخفتن کردن کنفرانسی ده مجارا سرکای لیکولینرین ترک پیشگیری امریکا او کدده یپگه و نرازوبین خانی سرزمان گلکی دیارک و پیوندیک خورد دنافبرا پکک و پیاده ده هیا امریکا ایدی دزانه هلوستا ما دجی یپگه چاوایه اگر امریکا هفالبندک مبه دوی اوجی هلوستا خواه بگوهره و پشتوانیا ده یپگه راوستینه ترکیه ایدی دزانه که هبونا یپگه لباکور سوریه دی ببه سدما گلک نخوشیان بردف که یپگه ردور خلیل بریا چند هفته جدنگ امریکا را گود هبونا میا لباکور سنور سوریه بو ترکیه نخطره دولة تركيا أوقات التحريك ذكر مثلا سري سينور جه في شك دافيتن جه توب دافيت جه إنسان اللي بده كشتن تروريستا بسرمانة دربازكا فقط وكو وكينا باراسما قال يتجه حتى رجع إيرو ما درسفك لدى عالية دي ترجع بوجو شر لازم ترنبش بوجو حجتنا كانت دست دولة تركيا بوجي مشي رجع واي كردستان بك أوقات سينور ملقى دولة تركيا إذا 60 كيلومتر بدون كنترول مدى يا جالي رجع واي كردستان حتى رجع إيرو ما نعيشتي يكفي شجع علي رجع واي كردستان درب دولة ترك ظاهرة لیکولینر و نویسکار دنیس ناتالی دبیجه ترکیه بو پیوندین یپگه یه به پگکه را عاجزه پیوندین یپگه به پگکه و ترکیه عاجز دکه جبرویه که ترکیه یپگه و کو مترسیه که دبینه ترکیه یپگه زیده تر جداعش مترسیدار دبینه لسر سنورن خواه دیروکا ترکیه نشان دکه که شر وی به پگکه را ترکیه گلک اخستیه تنگاویه ده جبروی ترکیه ناخوازه هزک کو پیوندین وی به پگکه را هبه بکاره باکور سوریه کنترل بکه ده همان دماده بری چند هفته هفسرو که پید صالح مسلم بریا سکایپ بجدار جوینا پرنس کنفرانس بوی و دیار کرد که چه پیوندین وان ارگانیک به پککر تنینه We have
وەکی هێزێک کورد مە پەیوەندی هەموو هێزن کوردان ڕاهەنە بە پارتی دیموکراتی کوردستان بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تەفگەرا گوران و یەندنژی ئەv نایەوێ واتەیەک و پەیوەندیên ئۆرگانیک مەپوان ڕاهەبن بە تایبەت بە پەکەکێڕا ئەv هەموو پارتیên کوردانە بێ ئالیکارییا کوردên باکوور باشۆر و ڕۆژهەلات مە نەدیکاری ئەم ئەوقاس خورد ببین ئەم هێزێک کوردên سووریا خۆجهینە دبەک و یەپەگێ ئالیکاری جوان پارتیên din hemûyan stand be lê ev yepegê nake parçek ji wan. Rêveberê SEDE Hasan Basri Yalçın diyar kir ku hebûna YPG li sinûrê başûrê Tirkiye yê bibe sedema gelek têkveçûnan. PYD'nin PKK ile olan ilişkisi varsayılan. Divê Bakurî Sûriyê bi taybetî nekeve destê hêzekadî. Ev ji bo Tirkiye xeter e. Ev nebtinê girdayî YPG ye. Eger Daeş jî hemî Bakurî Sûriyê kontrol bike, dîsa jî Tirkiye dikeve xeterê da. Lê peywendiyên YPG ewên girdayî bi PKK ve wê dike armanceka serekî ya Tirkiye. Tirkiye di navxwe şerê PKK dike. û baska wê li Sûriyê jî nahête qebûl kirin. Hêzên YPG bi alîkariya Amerîka ji gelek pêşveçûn destxistine li Sûriye. Tirkiye ji ji bo alîkariya Amerîka aciz bûye û nerazîbûna xwe bi rêyên dîplomatîk gihîştine Washingtonê. Mustafa Acar, Dengê Amerîka. Aram de konferansa da mijaran çi rengî hatibûn pêş? Belê mijara serekiya konferansê ew alîkariya Amerîka dide YPG û aliyê Tirko nerazîbûna xwanî ser ziman û got ev nayê qebûlkirin çim got hevalbendê me herê giring di vî şerî de Amerîka û divê Amerîka hesasiyetê me jî bizanin û ber wê bi wî alî nêzê vê mijarê jî bibû û leşkeriyê Pentagonê jî bi taybetî li vê konferansê dibû û wî got yê herê giring di şerê hêza herê giring di şerê Daişê de YPG û got alîkariya me berdewam be. Temaşabaran delal beri çend rojan kamyonek li gundê Durumluya navçeya Sûra Diyarbekirê hatibû peqandin û pirtir jî deha kesan hatibûn kuştin. Roja duşeme merasîma cenazeye 12 gundiyan bû hatibe kirin. Di merasîmê de Wezîrê Kara Navxweyî Tirkiye Efkan Ala jî hazir bû axaftinek kir. Temaşabaran delal carekidin belokadin rojava hêzên YPG diban rojan de amadekariyekê xurt dikin ku operasyonekê berfireh li hember rexistina tundre Dewleta İslamiyan ku Daişê bikin. Nûçegehan me li Kobanê Mahmud Balî çûeniya pêşîn ya şer ku rewşa hî bibîne û agahiyan li ser operasyona hîn bibe. Di vê raportê de fermanderê YPG li Kobanê Cemîl Mazlûm agahiyan girîng dide. Piştî destkeftinin guhêzên Sûriya Demokratîk bi dest xistin amedkirina operasyoneke din bi piştgiriya koalisyona navnetewî dikin. Lê ta niha cihê got Hesedê berê xwe bidêkê nediyar e û di daxaniyên fermî da derbarî operasyona nû da tiştek nehatiye ragihandin. Lê li ser xeta cebhê şervanên Hesedê her tim di hişyarê dane. Hîro dinya alem hemû herêmê şehvanî qaştikê, Reqanî qaştikê, Musilnî qaştikê wê çi helwet li hemberî Daeş were nîşandine. Eva tavî girêdayî astî navnetewî û girêdayî herêmî û girêdayî planên demê ne. û em karin bêjin bihar e herkes amadekariyê xwe û ji bona operasyonkirinê pêk tê. Ema em karin bêjin hîn tam wisa di astê zelalbûnê û ew astî em kur dest pê bikin mijarê nîqaşê ne. Hata zanîn goberî demekê hejmarek ji leşker û şêwirmendên Emerîkî hatin herêma Kurdan li Bakurî Sûriyayê di çarçoveyî piştgiriya hêzên koalisyonê ji Hesedê ra di şerê li dijî Daişê da. Mazlûm hatina wan tekez kir û sedema hatina wan jî li gorî wî ji bo perwerdekirina şervanên Hesedê ye ta got şerê li dijî Daişê bîtir bi encam be. Her wiha ne tenê leşger hatin, lê çek û cebilxane jî bi wan re hat. Ser vê esasê hatin wê bixwazin diwarî perwerde û pêşxistina hêza qeza de û Sûriya Demokratîk ji bo pêşerojê hevkariyê xwe û perwerdekirinê xwe bidome. Ji bo hîn xortir hîn wekî destek bidin ser vê esasê yek emîn hedefê wan ev. û taybetî hatina wanî hîro wekî hinek hêzê xwanîn û eva jî wekî navnîşaneke ku hîn xortir destek û imkanên gerek dikin warê leşkerî de jî were dayîn. Şervanan diyar kir got rojane liv û tevgera çekdarên Daişê hene.
و جار جاران او ایریش نقطه نوان دکن و ده انجام دا پفچون دردکوین. محمود بالی دنگ امریکا کوبانه مالبات جه حلب رابینه و لترکیه جهبونه اف مالبات بیکار و خباتن او روشک نباجدنه خانم سبر جبر و اصلا نکار درمانی کره خواجه پیدا بکه هفکارامه راویندوس که اف راپورت آماده کریه علی 5 سالی نخوشی بینتنگی هیا او علاوه بهن هلکشان بکارتینه دایکاوی سمر دگل علی و کره خالوی بری 4 مهان جمال خول حلب راویان او دوی دمیدا راویان دم ایریشن ازمانی روسی و حکومت سوری ایریشی باجارن دبن کنترولا سرهل دیران کرن باب علی پاره دان قاچاقکی دا مالباتاوی در باسی ترکیه بکن هفجینه من جید خواست بهیتا ترکیه لی گلک بهایه تخیب گرتینه و قاچاق گلک پردستینن لو ما از بتنه هاتم. ترکیه سینورن خود تنتر کرنه ده دست پیکاوه ساله دا. انقره دبیجه وان زیدی 2.5 میلیون پنابرن سوری در باز کرنه و هشتا دبن گواشتنه دایه که در باسی اروپا بکن. لی اف هشتیه مالبات جهفدو جدابن. سمر، علی و میسا دگل برای سمر اف 10 ماه لباجار عنتاب دجین ترکیه. برای سمر آلیکاریا مالبات دکه به کار خود کارخانه جلو برگانده لی اف دمکه کار کم بویه. يعني ما في بيدي مصلحة. گلک سوری لورنو ده دسپیک دا جیانا وان زحمته. از فیری کار بوم لی کار نینه و از نکارم پیدا کم. جیان بی پاره زحمت تردبه. علاوه بهن هلکشان کار ناکت اگر درمان راست نافدا نوه. لی دایکا علی نکار پاره الکتریکی بده داکو پاره درمان بده. 4 أيام ما بشتغل صعب العيشة. هر تجبهايا ويري از دخازم كارتا پنابران جبو كره خودر خينم داك او بكاري الدكتورة ببينيتن لي اوجي بيويسي بهاريا. هفجین سمر حول ده دکان خول حلب بفروشه داکو پارا بده تقاچاقکی و بگهینه مالباتاوی. لیکس نخوازه دکان بکره جبر شر. دویده میده سمر پارا جخیر خوازان دستینه داکو کاری بزاروکن خواه مزن بکه. راویندوسکی دنگ امریکا کما پشکریا سوریه ناونوتیوی هورن خزده دکه که بن بکرن دوباره ین ریکفتنا سکناندن نیارتیان ورن جزا کرن و بفروکن آلیکاریان مرواهی با سیویلین کل دیورن من دورپچ رژیم سوری بلا آبتن. لنوچگی هنر دنگ امریکا هم داکن سلویان رادگینه کو هند جماره که کشین گرینگ هنه کو لبنده چارسریه نه. پرسن هلاویستی جوانا بردوامیا ایریشن رژیم سوری بو سرسویلان افت بینیه که دانوستاندن کنتوین یک بویی پیشنگیاوی دیگه دنابرا حکومت و اپوزیسیونا سوری دا و رگریه که جبو پیشکش کرنا آلیکارین مرووایتی دانوستاندن گروپ هفکاریا ناونتوی یا کلویه ناجبو کریزا سوریه دا. کس نکارج دور و رازی بل دور روشا سوریه او جه خمه. وزیر دروی امریکا جون کری لهمبر هفپیشه خوی روس و نوینر نتوینیه گرتی بود نراسته کو امریکا و هیز ناونتوی بالا دستیا خواه وندا کریه. راستی اکیه که شرده بداوی نبه جبوی آنجبو خلکوی بیچاره سریه که سیاسی هر کس فیه که تیدگه. لی هند کس دبیجن جبو شول راکرنا روشا نگوهر راستیا گوهرتنا لمیدانه. To have military leverage. حتی که تدس حالات چکداری هبیتن ده مستمرین خواه دا بکار بینی و چاف سوریه لآلین دن بکی که ده راستی انجام خراب با اگر نه آماده با جره کفتنیت سیاسی را. و یندن دبیجن امریکا و گروپا پشتوانیه جبو سوریه ده زختن خواه بردوام بکن حتی که چاره سریه گشتی تیدیتن. بیدوی اوه روم بکنه و منه به تو داخوازه دکن که بشار لدوماهی آوه پروسه ده میدان دانه مینی. انالیست پری کمک دبیجه اگر اف بسر نکه دوی هز ناونتوی تند و تیجیا هیب داوی بکن و آلیکارین مرووایتی زیده بکن. دوی جیهان پهنگاوان بهاویجه جبو کم کرنا دردسریا گل سوری. نجیب بالایی دنگ امریکا. به هزارا جن و زاروکن ازیدی ج عالی داعش و هاتبون گرتن او اخست بون بازار کلتیا سکسی صادان جوان دست داعش خلاص بونه او اف کس نهال قاپان دجین او دروش گل خراب دانه او اوج تهوین و نمانه گل جهان افش بیر کرینه دریجایا ونو چه هند کار راپورتا هفکار ما داخل شموده ببینه يعني يكاكاش دست داعش به هاچن رزيلي ديتي هاچن رباني
نجري چادر كاكي دابي اف خانما ازدیا شنگالی پشتی جه سبی و بازارن کولتیا سکسی ین دولتا اسلامی رزگار بوی لجر خیوتا کا کمپ ایسیا یه پنابران ده هرما کردستان دجیتن خودی نک دیوام و نک سر خلمتی شینه و نهاری کاری آمد کنم یکی نبیند صدان جن و زاروکن دوان خیواتان دا کو جیانک پریشان درباز دکن کاری بون خواج دست داعش رزگار بکن او دگل صدان هزارن خلک شنگالی راستی چندین دردو نخوشیان دبن. For many of these women and girls, their minds پرانیا وانکچان راوشوانیا درونی هش لسر وان سرهاتیایه. پشتی سردانا کمپین پنابران و لیکولرا رخستیا چافدریا مافی مروان راپورتا کوشاندو پسیار دکا. چما جیهانه قربانیین کولتیا سکسیین داعش جبیر کرنا؟ خودی نسام یکی تشتاکش مرا نکریه هیچ که زوزار بید خواهاتینا گازن دا وان خانمین بگنه گهایا گوه کاربدستین جه بریاران لولات و رخستین نفنتوی وزارت دربایا امریکی وی وینای مازنتر دبینا. It is one of the most painful and difficult problems that we face. ایگل نخوشترین و سختترین مسئله که هم لشر داعش دا توش بوینه اوش اوه که هشتا به هزاران جن و کوله باکور عراق و سوریا دناف دست داعشان داماینه و هم جی نزانیم پرانیا وان جنا لکی بینه یاش دست ما به دکین و همی زانیار دبکارینین با دیدنوا وان جنان ده همان دم دا وان هرمان جی ده آزاد بکین ام بزاوی دکین وان جنانه به سلامتی و گرنه و پشتی رزگاربونه جه خرابترین شیوه کولتیه افخانم نوگهن هاتینا دابرین جواکین خوین ساده و لسردست داعش دردکی گلک مزنتر جشیانا خودیتنا نها راستی هنک رنگ نخوشیان دبن وان قط نبیستنا. خانم سکای ولر تاکز دکا کو گلک جوانا راستی خموکی و لرزوکی دبن. So the whole community is suffering. باندور لسر همی جواته هبویا تایبتی لسر جنو کچان جبر که هاد بون رواندن و گرتن جعالی دا عشاوه لهر وسا کاریگریه که مازن و خراب هبویا لسر ران شوانی درونی وکی توشی قلقیه و دلتنگیه بوینه. دزگهن ساغلمیه و ریخستین مروانی لحریمه شیانا چاره سرکرنا وان رنگ نخوشیان نینه. حکومت هرما بادن وورتنبرگ یا آلمانیا دست پیش خریک هبو و 100 میلیون دلار ترخان کرن جبو برنامه 2 سالی بو چاره سرکرنا هزار جنو زاروکن جوان دردان دنالن لی چاوین هزارین دوی دردسریه دا لامریکایا. اندامه که کنگرس امریکی کو ننراتیا مزنترین جواکا ازدیان دکا لویلات اخواه نبراسکا گوت تراجیدی بردوامه و دوی او برپرسیاریا تکرایا جهانی با. One of the other reasons for doing the genocide resolution. یک جهوکارن درن پسند کرنا بریارا جنوساید کشرمزار کرنا بیدنگی و نکسانی بشکینن. کاراساتن زور لجهان هنه کمروف لبرانبر تشتن لروجهلات دبن ایدی پیراتی. افجی دمک دوی ام سپاسدار انجمن نوینران بن که هلوستک ورگرت لبرانبر اف کاراساتا بردوام. بده برچاوان که کسو کارن تا خوشکودایی کن تا بیر رواندن و کولیان زیده گاوی سکسی بوان ببن. دجواره بیتگی هشتن لأوهین بردوامه. پریشانیا وان خانمان نتنی در دیوان دیتیا و چاوری کرنا آلیکاریان دا چاره سر ببن لی او دخما کسوکارن خودنا کو هشتا دست داعش دنو هر او بتنی دزانن که خوشتوین وان چه درد و ایشان دبینن. داخل شمو دنگی امریکا. دول ایالت کنتاکی و اورگون یان امریکا ده هلبجارتن بربجاری یان پارتی دموکرات هاتن کرد. تبی که به فرمینه هاتن راگهاندنجه وزیر درباره بره هیلاری کلینتون هلبجارتن آل کنتاکی به 2000 دنگان ده پیش سناتور برنی ساندرز ده قداند. لایالت اورگون جی سناتور ساندرز هلبجارتن قزنج کرد. نامزدان دموکرات دوی خواب بگینن هجمارا 2383 که به فرمی ببن بر بجار پارتی دموکرات. حتی نه کلینتون خودی 1767 و ساندرشی خودی 1488 دلگانه. پیشنگاه پرتوگان لسیا سالانه لدیاربکر هات چکیرن و گلک نویسکاج بجدار و پیشنگاه بون. پیامنار دنگ امریکا یه دیاربکر خج جان فرقین اف راپورت بو تماشاگران ما آماده کریه.
دویمین پیشنگاه پرتوکان آمده به بشتاری 72 وشانخانه‌یان لسومر پارکی دست پیکر. پیشنگه جعالی سرکاتی دایره چند هنری شارداری باجر مزن آمده دل درخستن. حمایه ایسال آفوار آزادیه. هفشاردار باجر مزن آمده گلتن کشنک، هفشاردار نافچهان، نونرین سازین جواکن سیویل، خودین و شانخانهان، نویسکار و گل کس بشتاری وکرنا پیشنگه هبون. دفوار دا پانل، سمینر، هلوس خواندن، شانو و کنسر جی هنه. دناف 6 روزانده، 75 برنامه بین پیکانین. وقت گردش گلی حوالان ای سال ما یکم جار پراتیک نو لدارخست اف پراتیک جی جنابه و فوارن کو جهلا شارداری باشار مزن و ورل دارخستن یا آمده او هر سال میوان رومده یک خلات ورگره جهلا فواره و هر سال میوانه که رومت ای فواره هیا و ای سال جی هلبسفان احمد حسینی میوان فواره ای رومته روش باش آمدی روش باش دما تو کراس رش گریدانی لبجنا زاگروسان راد پیچی روش باش. دویمین پیشنگاه پرتوکان آمده نابر 17 و 22 گلانی دا هر روزه نابر 10 و 8 ایواری دا د خدمت دایه. قیج جان فارقین دنگ امریکا آمد. تماشاچیان دلال موزیکوان کلمبیایی تونی آکوستا لدیکان خیال نیویورکیه تلا گیتارن چیدکه و گلک گیتاریست نودار تلن آلمان خیج تونی دکرن. تبی که روشت تونی آنها پر باش پیشی و گلک کدانه که بگیجه و استه. پاش هر هنرمند و گیتارستکی مزن هنرمندکی دن هیه لی او زیده نناسکریه. آنتونی آکوستا یانجی وکوتی ناسکرین بناوی تونی یک جوان کسایه. گو او بخواه موزیک جنی کلاسیکه هر وحاجی کاردار و خودان کارگاها چیکرنا گیتار و تیلن گیتارا کلاسیکو یا فلامنکویه. گو او لنیویورکی بجیده به. جناف زبونه آنتونی گلک گیتارست و موزیک جنی نافدار هنه. گو خورخی موریل یه ارجنتینی یک جوانه. هر وحاجی یه اسپانی پاکو دیلوسیایه. کاری آنتونی بری سال 2008 گلکی باش بو جفروتن و برهم دانا گیتاران و تیلین وان گو سالانه 2.5 میلیون دلار دگها دستی وی جوی کاری لید دمین داویده کاری وی لواز بو و کت بر آستنگیا جبوی وی هن کارگهین خواه فروتن لی بچکرنا تیلین نایلون یه گیتاری وی کاری بو خل بر باهوزا آبوری بگره و لسر لنگی خواه بسکنه. When the economy went down, لدما آبوری دا بکوه خلق دترسن $10,000 یا $5,000 لگیتاره که خرج بکن و عملوی تدگهین لی بر همه کار تیلان و بردوام بد. افسی سالن جه تمنه کاری تونی دوی واریده او دکاری کاری خواه مزتر بکه لی او ناخوازه. money, yes, we all need money. دراف بله ما پیدوی بدراوی و هبتن و بی دراف امن کارین اوا مهی بدز بخین و اوه یارونا او تدزانی بومن دراف نه هندیا بالکشه هندی بو خلکی دی بالکش. تونی ده درباری کاری خود بیجه مادام برهمامه باشه او دکار پرین باش بینه. That's what I care the most, you know. اوه خمامن یا مزن کو برهم یا جوانه. لگوری تونی برهم دانو آفراندنا تیلین باش بو گیتاران تشتکی کسایتیه و بوی و حسکرناوی جموزیکه و گریداییه. لقمان احمد دنگی امریکا. براستی تونی گلک نافداره به موزیکا فلامنکو و گل رنگ آنیا موزیکا کلاسیک جه. تماشاوان هجا اف راپورتا ما داوی و هفته بو. ام هیوی دکن که برنامه ما بدلی و بو. هون دکاری بریا ایمیل، فیسبوک و توییتر نرین خواهج مرا پاره بکه. حتی هفته به ببینن خیرو خوشیه ده. تماشاوان جمع بنده تایبتی و رخنه پیشنیان بانه تماشاوان ازگرگن تبل آمده داکو هم بکار من برنامه جوانتر و دلالتر بکن خیر آخر کرام خواهج مرا بنویسن جه واشنگتن جه همی هفکارن دنگ امریکا روزه که خوش بخاطره